Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka Nurdor su pre 20 godina osnovali roditelji dece koja su se lečila od malignih bolesti. Od tada se odgovorno i posvećeno bavi pružanjem podrške deci i njihovim porodicama. Pokrenuli su brojne projekte, od kojih su mnogi po prvi put sprovođeni u Srbiji i koji su značajno doprineli tome da lečenje dečjih kancera i briga o ovoj deci teži onakvim uslovima kakvi postoje u najsavremenijim centrima lečenja. Nurdor je jedino udruženje ove vrste u Srbiji koje pruža sveobuhvatnu psihosocijalnu podršku porodicama i zastupa sistemska rešenja kako bi zdravstveni sektor pedijatrijske onkologije funkcionisao bolje. Neki od ovih projekata su 5 rehabilitacionih kampova za izlečenu decu godišnje, 5 roditeljskih kuća za besplatan smeštaj dece koje se leče i njihovih roditelja, izgradnja novog dečjeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu, najsavremenije bolnice ovog tipa na Balkanu, nedeljne radionice psihosocijalne podrške za decu i roditelje, edukacija volontera itd. Nurdor je prepoznat u celoj Srbiji, a i šire, kao pouzdan partner u svakom projektu koji doprinosi poboljšanju uslova lečenja dece i senzibilisanju društvene zajednice za aktivno učešće u ovakvim projektima. Udruženje Nurdor dobitnik je zlatne plakete Dobročinitelj za 2024. godinu.